Ka MSKK Auto Yamaha Nongpoh nin ka jan made arpun rio tarik nai wing. Kalau pelat ba ek Thuk Thamai ka Yamaha XSR 155 ha Yamaha showroom Nongpoh ka basong dor Shillong Sanpue hajar tengka X showroom price. Hakte ka jan made ban sak hilang da urang pa Shnong ka Shnong Nongpoh uba Sylvester Mensong ba Anthony Suchiang secretary Shnong ba Ferdinand Kharkamni president KSU North Khasi Hills district bat hakajinya dan lang uba Michael Karhunai proprietor uba Mebaris Camp Thaba showroom manager damat kiwe. Haba ajing pensya nakaliang u Mebaris Camp Thaba uba de showroom manager ulaya Thuk ba yakani ka Thuk Yamaha XSR la design bat penwandur yaka daka timeless style jong ki retro Yamaha motorcycles daka ba penya snow lang bat ki start science ki Bathymmai bat ka ban trekam kham janai. Kani ka baik ka bahab hapo ka thup jong ka retro sport bat la penwandur yakani ka Thuk halor ka we ka jingmut jong ki nong Japan ka boong puli yaki barim banang penbahaya ki Bathymmai. Shushu ulaya Thuk ka Yamaha XSR ka de ka badon ya ka bor engine ka ba Shispa Sanpusan CC liquid cool bat ka don ru ya ka traction control system assist but slipper clutch but giwe pat ki benta ki ba pen klan shushu ya ka rukom trekam jongka bat ka don ru ya ka customized kit kabala ban pen kala shaka cafe racer but scrambler. Crowd dia ini mesin talak begini program mengatur begini program di Khuborjylla itu ya launch di Bathymmai kami di ini di baik Bathymmai kami di baik Bathymmai di Bathymmai auto mau di skuti di Khuborjylla ya di running motors di Meghalaya kami di Bathymmai di dalam dari Shillong di kami di suplemen ba ini di company bedan Nongpoh Khuborjylla iyo ek Meghalaya ba ban finance ne sim ini di kali Bathymmai ini di bike ini di scooty Bathymmai ba ini Nongpoh dan penuh dengan riset ba bun bagi nak beliau Nongpoh Shillong dan Nongpoh jadi kalau menjadi itu bahasa tenang betul tani dari sebenarnya dia kerja Pak Sobai Joki kantam dia dan lang Malaysia dunia dunia. Nah, I mesin kantam dia punya company jom di Bathymmai mau berpenyan pun memang kita. Nah, selain barang untuk kerjaan lain, kita selain ambil dan beli kantamnya di dunia Bathymmai. Nah, yang juga nanti bahar di model ni ki you mah dari di ai tahu ni kajing ke Khuborjylla kantamnya di company buat kantam format ini produk juga semai nambah mau di banyak maksud ini boleh jangan tersilang dulu. That's right. Kita akan tentu ibaskan ibadah staff jangka Nongpoh. Untuk XSR latar mana untuk customer? Dia pintu siap. Ni nakaliang ka Yamaha MSKK Auto Yamaha Nongpoh ay ka play ya piba ro khan ya ki staff ki customer ki gas ki be pelang bani baro khan nakaliang jogi ko ban tip
bagi la pelai ya kan ya Bathymmai XSR 155cc but kendet batai sepang jong kan kabai la design balawan penawan duri kan ya XSR daga timeless style jong ka retro Yamaha metro motorcycle daga bapani so lang bat ka teknologi Bathymmai bat performance ka bakham janai kan ya kabahap apa ka kategori jong ka retro sport apa wandu di kaneng motorcycle hakwe na Japanese company kabaong on ko chisin kabamut study the all better land the new kabamut pule kabarem benang kampen ba ya ka Bathymmai kaneng motorcycle ka represent ya rider give ham celebrate where we come from and the same time embrace where we are going in the machine for individual who believe in charting their own path, who believe in build your own way. Yamaha XSR kadai ka 6% liquid cool engine, but kadon ya ka TCS umut ka transaction control system. Assist but super clutch. But kui pan lagi pentai ki papang klan cusu ya ka performance ka. Kadon ru ya customize kits ka balapan kelas ya ka cave racer jongka scramble. But pila banyo ya ka extreme price kabande silak san kui hajat ya extreme price nakaliang jungi ko apan tip kata bagi sukumen ro bengi layo apan pelai ya kene ka bike XSR 125 ngada pikwa ban tip bapin kwa ban inquiry in sa kontak ini phone number apa bisa